ko Lansana Kouyaté ardiɗo fedde politique PEDN atti hollude o naɓi kaydiji makko ka Cour suprême fi wonugol candidat hikkiɗon Ousmane Kaba ardiɗo fedde politique PADES wi'uɗo o naɓi kaydiji makko ɗin wonugol candidat. Ben Youssouf Keita ƴettuɗo fedde politique NFD ko neɓa kadi holli ko o candidat e suɓugoji arayɗi no wi'ede Amadou Thierno Diallo naɓi kaydiji mum ka Cour suprême fi wonugol candidat. Faya Milimono ardiɗo ferde BL kañum wo ko hande e tenen o naɓata kaydiji makko ɗin ka suudu ñawirdu mawdu Cour suprême. ɗe balɗe fof yimɓe hino lando yo hoorejo laamu hakkunde o général Mamadi Doumbouya yo wonu candidat kono o hollali taw fondo makko wonugol candidat e suɓugoji arayɗi. hooreɓe pelle politique Sellou Daleng mo UFDG, Sidia Touré mo UFR e Alpha Condé mo RPG windaki ka doggol wotoɓe ɗum no firi ɓe wonata candidat ko yowiti e candidat ɓe humodira e fedde wo ha joni goto e maɓɓe hollali taw ɓe naɓi kaydiji maɓɓe ka Cour suprême fi wonugol candidat. buy e maɓɓe no wi'i hooreɓe commune ji si faali kaydiji wonayɗi sarti yoɓe wonu candidat e hinle ko ɗum sariya on yamiri. ɓayru noon ko ñallal hande ngal woni sakkitoral yeeso ittay kumpa. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI.